Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka niga app na ka Play Store. Hatu pikwa baki janjong pikil kuit bha, benar kam, daka Oswell Soup, hilaban yo na barok kidukan. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ka jingseo ka baret but hila ban layu ban kuli da ka education loan. Hila ruban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. What thing? Extract medicine, give a complaint to the immediate. Okay? Give a complaint. Immediate complaint. What thing? What thing itu mah? Kan simpan number jodoh nokol dah. Ada kiberkian. Lele sama yang nak bedanya. What side? Ada kikot yang lu treated. Extract medicine is a crime, you know. Lagi treated ni biong. If certain happen to students, then should take responsibility mah. Confederation of Khasi Jantia and Garo Peoples, North Khasi Hills District, Kalamaham ting iginohi kai, baju principal joko JNV Nyangbari Riboy District. Lada ki berngam ki khana school, ki bakran halor jing shisha, ban penpau ki jing baki kandu hagani ka slam puli, ka badang ha papo jing pe jing khmi jong sarkar pedeng. Habai kren chiklat pathai kubor, nakaliang jo information secretary ka seng, uba Ricky Majau, ulakren cha ki khana school, bakim dai ban tiang, bat ban rate ban phlai ki jing shisha. Halor ka jing ka baki mat hagani ka school. Namar kum ki khana school kimla shu ban set ki jing jongki, bat ban penpau shikit khat jong seng. Uba Ricky Majau lapha do kurwa uba shai shaki no hikai jongani ka school bakim dai ban barngam ki khana school ki ba mi shakhmat banyathu e jing shisha handai lem kumta ka sangan shim de sin jam ki bating I don't know. We just have to. Quality of water is a little different. I guess that is there in other places also at the moment because the water comes from the source, directly from the source. That is why the color of the water may not be very clear. But in autumn season though, we get clean water. But the condition is the quantity becomes less. So sometimes, yes, we face a severe scarcity because we have only this source from where we get water. Yeah, so that the scarcity suffered by the children is suffered by us also, everyone in the campus. Yeah. Ada juga serius betul. Komplain tu serius. Oh, principal. Kini ki warden tu pi apa abang hospital. Hilang guna. Warden ki dia. Kan ki warden ki juga komplain ni ke principal. Right, itu. Komplain dulu ya. Ini kan bersikap satu principal. Komplain mesti saya ini. Mai, nak komplain? My principal. My principal komplain. Komplain compromise. Compromise? Compromise again.
Abang kena feel jo assembly ground ni laong mancina. Na do last 2-3 months lalu. Iyong kay mancina. Yang matakan ugar kami ya. Seminggu sebenarnya. Tingin na kaliang KFKGP hagnek sinjam kubigiwan sim ni ilawak bangila saki lagi jong ikmat ba kajing peliat ke school kaduna hadu kata-kata ba kepenong ini ban slow ba kikena kisam sa ya kata kajing habawan pulih ke school haging sa kat ke central school ko ade ban biang ba ko umbam di kaca kasum kaca kasat le feusi bangin lawan hane ilap ban kijing tuna kiba sikat dai kiba solek ran mo hadu ba kaca kasum kumbiang ko bantai ko nila isirkai ba kaji saw ko hadu ba kang bikin sumru minut bandit ila ekran te sakawai ba kaja kasa jing kentai jak sum jak sat kentai kalong open air mo along hapok madan ki hab sum hakba yada iwe balik sabar kum ki kentai brio jing sangi burom hai kentai brio leba pleng hakne ke school pat kilik sabar along kum balik sabar pathar hagi madan gimadia te tuna kalian keseng hadin ke jingyo komplain ni kami kepa ilawan hi degi jong kmat nilai i bat ba ilayor ko komplain na ki kena school ba ki la tho gini komplain sibun mo bapni ba ki yo kita ki food problem kum kini ki jur ki ba lapun ki ba lasma tinang ta kaja kale kai kim don ki medicine ki dawai ki bala long expired ke ba ilawap mo ba pisiahi ki press and media pila yo i ba laki jong ikmat ba ngayet ba pinsapin isok patay ba kajing le torti jong kani ke school management tingina kaliang ka FKGP ngibu ka jingkerpat sa ki higher authority ki ba di penpet kani ke school ba subha ba kim penbiang no sen kenang ba ki kena school ki ban pulih hang ni kinyo ya kata ki proper ki jingdon kam ju ki mo ki jingdon kam ki ba kerpang kamtam ko beli ba ida kemat long ba ani ka jing ima abun ya so ko kubur ba nangni na school kang na kadaw ko bam di kila pois du hospital ban sa kajing sumar idon mentag ba tiap po ICU intip la kadai kajing pang ka ba ka na kani ke school ni kata kajing pang pertai ngai ba ngingit balang ba kajing long bam pikir jong school management ka perlong ikna school bikin yo pangru ti nilai yo kan bi ikna school ki ong ba hadu ba kajing bam bagi yo long expired nang ta kila jubu i complain so principal sim kiai kata tingin na kaliang kaseng sim ngani sinjam ba ikin tu i board pria school but ya district head body DC body chairman jogini school bapet bakmi ngani school udi bunuan kami idal di jong khamat balap i jing sha ba kadlo ki jing tuna ki badan kam mar ba ka school ka digalawe jing kun samnal da ka school hi kambiang ti sei kan poi kalawe kun samlang ngina kaliang ka kaseng ni banjo sa sisien ba ya ka district administration ba ya ka school management hi bakal le ik badan kam bakal penbiang no kita ki jaka sum jaka sat kun thai ban penbiang ya ki equipment ki bade hok banyo ikna school nomor ba kani ke school central kabala mang kabala sanction be na central bakal kadi penbiang nomor ba baro hi ki beduk ki berito pikmat be kani school tinggi na kaliang ka kaseng yung sabu ya ka jingtho so DC but attach lang ya kani ka kapakilasan di kena school mo kilasan di kena school ki complain ti sa attach so DC ngipet bu DC hadu kanu ba sakawai ngamut bodong ba nakaliang ji keseng ni mana ya kini ki nangkai ki ba persang ban berniam ne ban certain ni kena school ki ba ai complain tingin nakaliang keseng insasim kasinjam ko ba kame nakaliang jungi bahaba nilawan ban pej ban kimi ikani ka school ko hang ni sibun ki jing tuna mo te ring ba ki complain ki kimi pa bing la yo te halor ka umdi katno ismi ben pet nomor ka kalong ka basaw watang magan sumro ngi kinjing rai ki khna ni ki ha bandi ki shet da ka tu hi ka ja da ka ka basaw te khamtam lang ta ki bun ki ba ki jing tuna ka ni school ke nakaliang jungi kumbala kranu information secretary mo te ganum pendrong te nakaliang jungi ka FKGP hi te ngin sa pha ka jingtho chau DC te bat ngin sa pe ke ba ki kile